Sara Oster-Rokvić, rođena u Beogradu, po struci diplomirani filolog, osnivač bloga Momsters koji je posvećen majčinstvu, organizuje razna edukativna dešavanja za decu i njihove roditelje, mama trogodišnjeg despota, veliki zaljubljenik u džez muziku, slikarstvo, marcipan i kafu. Tijana Milovanović, ekonomista sa ne tako puno ljubavi za brojke, stanovnik šarenog sveta interneta. Idealan život je onaj u kome su stvari uvek u koferu, a noge u pesku. Veruje da se svaki problem može rešiti sladoledom. Nada Piliškić rano je postala zaljubljenik u aktivan način života i iskusila na sebi sve benefite istog. Veruje u pravu hranu i za svoje specijalitete bira samo domaće sastojke. Diplomirani je ekonomista koji se bavi svojom ljubavlju iz mlađih dana. Aleksandra Vučković, storyteller, fotograf, veliki ljubitelj putovanja. Studirala je Fakultet primenjenih umetnosti, a za nju ćete sigurno vrlo brzo čuti u kontekstu grafičkog i modnog dizajna. Njen blog, ali i Instagram profil jesu njen dnevnik i rado ga deli sa nama. Svetlana Prodanić, rođena u Osijeku, živela u Londonu gde se zaljubila u modu. Kao stilista je radila za svetski poznate magazine, a sarađivala je i sa svetski poznatim dizajnerima. Već 4 godine na svom blogu piše o modi, lepoti i putovanjima. Ivana Marinković-Mandić, rođena da probije sopstvene granice i predrasude o snazi, upornosti i ženstvenosti slabijeg pola u 21. veku. Nikad dovoljno prilagođena ni u jednoj sferi, večito u potrazi za integracijom smisla. Veruje da će nežnost spasiti svet. Miljana Mima Zečević, ekonomista u svetu mode. Hedonista koji obožava da putuje. Poručuje da nije bitno šta nosite, već kako to nosite i da je stav ono što vas izdvaja od drugih. Fashion, beauty i travel teme su njena specijalnost i o njima ima mnogo toga da kaže. Anastasija Staša Đurić, njen blog je njen modni dnevnik, pa ipak osim mode obožava i putovanja, svojim pratiocima svakodnevno servira i uzbudljive shopping, beauty i lifestyle priče. Najviše voli da razgovara sa ljudima koji imaju iste interesovanje kao i on. Jelena Karakaš, po ubeđenju optimista, po opredeljenju radoznala, po profesiji novinar, multitasker, Google master, nepopravljivi zaljubljenik u print koji grešno uživa u ovoj vrućoj digitalnoj aferi. Njen blog je mesto gde se broje ružičasti oblačići i ležerno ćaska na temu lepog života. Branislava Antović, novinarka po obrazovanju, blogerka po zanimanju, preduzetnica na papiru. Od svog hobija je napravila svoj posao i snova, a od svog bloga mediju kako mi je oduvek želela da radi.